live sini bang, buat sini bang. Kajing ya kendu hi minta kesini hadian kajing perlong nak kalian kesini ni kata jing ki wajib beli kum kata kajing persa ya kajing bonghon bat kajing pak kalian ya gini ke amanman cek kantam yang ka an bawan pelalong an di bawah jalan usah alak ban keren kuasa ba kajing keren kalau bangun suhun kabadang dap sebun di sini tatin wa hot na kaliang siam ulo kubur ya kita balong belit pon ki bangila aji ko na jumlah hari bangi kwa kan penha so kan prinsipal ak kawangi ki dan subun ki itu ki dubul ki ba dan kam penha pencana balai si gelong pecingriam ya ka jinglong trai jungi ya ndo siap bat jinglong berterpak macam kajing ether kajing atai ke sarkar ke lapan i le jong ini ag jutam wat preng tikimat ki bangila snow la anjing tho andre tang da kaktin long ba ndon kam yesu ikapor pan priang ni ki anjing mod jongi kata do tang da kaktin kam le jing tho dang kren susu ba ikenek an don kam ban pan ba susu aga dorbar sindrai handai hadu kanun sing tengdel yang juga sengi keren pasai bangin hon gitu jing kedua ta singi ing sa song perkat kum kasi si i bilat ni ti dengan le nomor ngim kwa ba nu ka an ke ba sorkat kan mara long ban ban mo jun thot ba jung tu nong jadi terari kata ko sa Kai kemak bot on hol hi ben abiyan kan andai pisoto i kidon ka not ki number jong ki ba okre sancha khadu song hu se ai hu se tingi soto pat ki kwa ban keren ha kan kerwo sebro tu ki MLA kasi napo ka ridum nyu bring nyu trap ko lagi don ka jingit kli ka basai bo bet bat ki kwa ampun hun yo pai ba ula jiet ka person ski ki ben om tang wi kin tin don kam man persenge swa ni hidung don kam kajing iter kajing atai hot siam terwa jaga taru ban ong ba kita ki amen bandok soban usok hot ki tseng balang repair usok hot ke sinjuk in sarchunam international institution repair banyak ter banyak tai ban ajmut andai apa tu gile gile beli ke belum kimlang kita ki setiap unda terok nadu besar staka pelong ni gup kaseng bangi i ba kan ka ani pelong bandok ka bangi kuat man pencana ni iba hadu entah kini kini Drew Pongot ki amali ke jing tho ba ka seng kala pha ko ai pilot jo ko tika shong sa ka khaki ha so ki surtu adu kan itu kastan bas nduk ni nduk shade na nduk ba arjan ap sa ki pas ki ka sarta kham khat nu ki ste pada ka ka suya itu ngilngo ro ki ke emle kasi joni ko ya pelong ain ap sa ro kaya itu pangtang publik dumbindo kembu ikani ka pelong asyadu ban sim gin taki opinion ko per dala ban ajmut wada jaga an ta pak na ba kendon jitu ko hari menta ki persang wara teman men ikren ombagan pen like kita ka ong ban plumar pai ba sepanjang dei tengku di trade ko don pa ke perasaan hari ngaso dong buat tang ke principal akro tabun ba jitu ko dalam ngila ya kan wong namnya like handai sotu hi nangkong ke akriten ke ima selak sosial khai lupa mata asisten mipa ti kata syukuran berbeli tin teng angkum kalong kamdai besok dan bangongin sania akan 100% dari jenla dak soto ya kata beli nadukong tem sim ke consultation suate banyak cakmat dalam sutu bagani ilat genti ya kebangin abanya ndrai kum kalong lomba ni haban ya song ban tiar konversi wang saban perkat jangan ini bakal dengan kuat ni kuat ngum kuat hidup ba sarkar dan le kebor kino bentah dari hapan sampu kestor sampai malam biong takadang ong saban nga soto kum keseng idon ng sesom ban perkat ni sele ndai hapan ban bu jekilan itu ki minister kasi gemele kasi gile yu lo kakam ngingi pha ate ki makin long binong thoan ki thau ki an banyadam ki an banda
Ibalong syai ke. Tenagalian dus tengla kalong munduruk ni secom perkat ni ong ba ibam jeklut kakam. Jika penila jong jelok reba ajong il ajeng to andai. Kebi penduk tersing ni syukuram syai im hon satia. พี่ปันจุดโทษนะ Kamram jong sorkar bangi ngi ai ke jeng to song sorkar. Masukut ka ketien te ngi usap ya keren ka ketien. Hi ka government kang gumni banilai keren la isibun ma di jingduna hai di kendon ki baper jong ka ak di ong ni wara ke ni amendment ban include ya ka land trust act ring ong kam pat long kadang duna palat kita ka amendment kam ajing motoi ru em ingin markani kalong investor friendly kam long beneficial ki ba jadi ngila itheri wi ai ki ong bangin se song se keren na ka bataban amen ni gini ban pensai su ki ba ban pensau ki ba di nalor nang taru nilai kilai keren ru kilai ong ba had shwa bingin free migi rules ber shwa bingin amen su kini ha bo dor bar senrai ngi sakhot di seng balang boro boper di stakeholders kadu kinong elam snong kinong elam hima di traditional head si baro ndrengi ni ong pet ni te ki bangi i ha ka jing tho kini ka an ti kalong ka an ya ka jakor ni palla ban pediang hadu menta Andre ya kata kajing ong kajung piru bopin sakhot ni su pediang nomor pediang ong tangka ketin ni padi i officially deka sarkar ka assure ngi ban khot kata kat hadu ban poi kata kapor kan hadu ka sarkar kala pedi saya kam ngi tingin nomor hun hadu mentai kini ka malam apa ingin tere ar banyak keren viral ingin tere banyak ingin tere semikran kita di cipus lo kayak ibu MD helor kata ka dong rem kin bagi ong ba agak men ngi penderung ya kami galia dan transfer act Andre habak ngi puli bahaya ya di an beda nomor puli ke memorandum ke jungili dan sibun tili ke mapateli ye di poin si bengi beni ba pila perkop bor do kata-kata kita government council bukan government council kala pan bypass di an di baper Andre bengi keren bagi hamid yang kin bypass di di an baper di state laws kita lupa dengan beli film elaborate beli film pensyai ni tigi yang tengi sali apa rules wala katar yang tengi rules semulong habi ban elaborate ka keadaan tigi yang toh beli bing snai ka ka amendment ka patmai mala dengan free mi rules sa invite yang ya boro stakeholders kata di assurance ko jungi ni ko bangi ong himena ba mangihi ni Yosgo verbally tang dekat tin nyimpat di dekat kam tiga mukat mengimpat di dekat kam kemun mengihi ngimpat hun ban nyim pedang ni kan ika MS IPF Act ikaw sarkar keren kau makan jeng Act berhawai yang tinggi ba kan ni kalau investor friendly mende ba kalau people friendly kemun jadi ba yang song di lor ta kan rim ko mangiru ni selek banyak kundu ni seplong ni jingi ki di baper ka sarkar ko mga kan ban mi sistem ko ang ba in sa amen ni ban in sa penbet hagi rules Mereka nak keren kakian, kita ingin pada ini dekat kami kemudian pada hari ini orang mark ni mat jong chief minister, bagi kedua menteri, bagi birokrat, hang tu bagi dangalong apprehensive hi, bat nyempat hun ya ke baya keren, revenue keren, saya keren ni ruka suluk kaya kapor. Kita ingin pada ini kita komitmen ke pipi kular, ke pipi pensyai, gaji tho in black and white kemudian nyempat hun revenue. Margi ke bagi yo pulia ke di kani, ke mentang siu asngau. Ya.